Hej, ja sam Maša. Bok ljudi, ja sam Nina. Bok, ja sam Janček. I dobrodošli u podcast. Nemoj me. Nemoj me. Dobrodošli u 6. epizodu. Hvala vam što se i dalje družite s nama, što vam nismo dosadali. Hvala vam na svim pregledima, komentarima. Mi sve čitamo i odgovaramo. Hoćemo izbaciti jednu epizodu samo behind the scenes. To i bloopersi. Pa, to je zlato. Da. To je zlato. Samo jedna cijela sezona toga. Dogovorit ćemo se. Tu smo na našim društvenim mrežama, privatnim Mesh and the Beauty, Nina.Remenar, Fi Jancik, a Nemoj me je i na TikToku, i na Instagramu, i na Facebooku, i na svim audio platformama. Janček diže MP3, sve je dignuto, jel da? Imate na slušamo se Spotify, na Apple, na Deezeru. Vjerojatno smo vam doma i u frižideru. Poseban pozdrav svima na audio platformama. Poseban pozdrav svima na audio platformama. Da li, jel trebamo uvesti kao uvode da ljudima koji nas slušaju opišemo kao da im dočaramo ambijent? Neka odu na YouTube i neka nam daju taj pregled. Neki straže. Neka googlaju. Mislite da ima neki ljudi koji nas kao od početka ovog podcasta samo slušaju, uopće ne znaju kako izgledamo? Može biti. To bi bilo zanimljivo. Ako ima takvih, molim vas da nam se javite. Daj nam se javite i daj nas opišite i nacrtajte nas i pošaljite nam kao da to objavimo. To bi bilo jako. Kako nas zamišljate? Uvijek na početku epizode ispričamo neke neume situacije. Janček i Nina su dobro prošli. Ja imam jednu kratku koja zapravo spada u onu epizodu gdje smo se ispuhavali. Isto je jedna iz prometa. Užasno me to živcirao, potvrdite li mi da li ste vi to doživjeli. Znači, ulazila sam u raskrižje i sad jako je teško ući lijevo u tu ulicu, jer je baš gužva i niko te ne žele pustiti. Pušta mene jedan frajer u kamionu i znaš ono kad te pusti, pa ti ovak kaže, ajde, proći, ajde. A ja ne znam, tu mi djeca prolaze, ovdje je zebra, ovaj mi izletava, ovaj izlazi a on meni, ak si me pustio, pa daj me, on, ajde. Znači, skoro sam digla gore, kao, bolje da me nisi pustio. Idi, ali brzo idi. Znaš, ili kad si pješak, jesi to kad doživio? Da. Kad ovako. A onaj moment kad se prepirete ko pješak i prođe, ovi iza trube, ne, ajde, i ono cijeli prođe ti sve semafori, onak kao... Ne, s tem. Evo, to je moja neome situacija, ne mogu s tim u prometu, ali ima nešto i vaših situacija, dosta zanimljivih. Pusti me nježno. Pa pusti me. Ja te puštam, ali puštam te pod svojim uvjetima. Da. Daj ga, ajde. Kaj je bilo, kaj su nam pisali? Nema me situacija od subote. Kaže, idem u dućan i doslovno svaka osoba me gleda. Blaganica isto gleda i onako ima namrštenu facu, odmjerava me. Pa to je tako meni svaki dan. Ništa mi nije bilo jasno sve dok doma nisam došla. Kako mi je dijete još spavalo, nisam ju nahranila, a nisam se ni izdojila, tako da sam u dućanu hodala sa 2 ogromne lokve na sisama. A daj, nemoj me. Inače, odlični ste, pratim vas od prve sezone i slobodno malo produljite podcast, onih 30 minuta baš jako brzo prođe. Pozdrav iz Zagorja, Lucija, hvala ti. Ali zamisli, hvala Lucija, iz Valpova, Lucija. Iz Valpova, prosti. Da, ali zamisli da je podcast duži koliko bi dugo imala onda te lokve na sebi. Ovako barem primijetiš. Ja se stalno razmišljam, sad da sam ja nju vidjela, da li bi je kao to rekla, možda, znaš, žena svjesna šta sad, ide obavi dalje, ali baš da ti se neko kao mršti i gledate. Kao šta, ti nikad u životu nisi imao lokvu na pa možda smeci. Nije, možda nije. Tebi to dogodilo ikad? Da, probijalo mi je s prvim djetetom, još dok nisam bila po renomiranim trgovinama? Da, pa svugdje to. I kako su ljudi reagirali? Pa ne znam, to sam me nekako još valjda sakrila, ali da, izbije to. Oće. Čekaj, nisam gotova. Maša ovako hoda po trgovinama. Neka ima. Bolje da ima nego da nema. Baš to, nek ima viška. A slušaj ovo, malo... Ako netko jede, prestanite jesti. Subotnji ručak u jednom fancy restoranu. Renomiranom. Napisala je fancy. Molim te, drugi put renomiranom. Odlazim do toaleta, perem ruke, a pokraj mene gospođa pere zubalo. Ona je hladno izvadila zube i pere zubiće nakon ručka. Daj, nemoj me. Pa dobro, pa bolje i to nego da se osjeti ili da... Znaš šta ću ja tebi reći? Pitaću ja vas za 14 godina. To je tako blizu.
A malo mi je degute. Pa mislim. Fancy restoran, baš, pa nećeš ni tamo nećeš ni ti izvadi četkicu i prat zube. Pa dobro, nije u kuhinju ušla, pa... Ali je to nekako zajedničko, znaš, ne možemo možda je bila frka, možda je morala hitno čistiti zubalo. Ok, ajde. A sad sam se ja sjetio, imam jednu, nemam situaciju od jučera, mala, nastavno na WC. Osim kad smo na Lepenici, išli smo nešto do Pule, na Lepenici smo sreli našu bivšu predsjednicu, pa nam je mahnula, izlazila iz WC-a. Ona je vama mahnula, vas zna? Ne, nego kao onak, pogledali, kao onak, ona je sjedala u auto sa mama, sestra, neko i to je to. Mahnuli ste se? Pa kao, i ona, i u auto i piš. A druga nema situacija je bila nastavno na ovu našu današnju... Zašto nema mi situacija da se vidi o bivšoj predsjednici? Pa kao onak, mahnula. Daj neome, kao super. Kao daj neome da je mahnula. A to je nastavno na našu današnju temu i jaz generacija. Znate kako imate na određenim renomiranim benzinskim postajama 2 u 1 za pranje ruku i odmah sa strane suši. Jedan onako stari gospodin, on je mislio da se pere sa zrakom. A dobro, a stvarno malo jedne izgodno. Zato što kao curi zrak. Pa ne, nego ono sa strane, on je skužio da je ispod voda i kako je stavio ruke, stavio ovak i krenuo je puhati i on je po tim kao prao ruke. A dobro. Pa mislim, znaš šta, jako je to zbunjujuće. Kad vidiš prvi put, kao nije ti jasno. Mislim, ako gledaš Zvijezdane staze gdje on je ono soničnim, onim tušem peru ruke, onda mi je jasno, ali sumnjam da je on baš gledao Zvijezdane staze. Možda je mislio ove nove generacije, evo izmislili su i to. Nešto novo. Evo vam ideja, znači ne treba voda, nego da kroz... Ultrasonično pranje ruku. Sačuvajmo vodu. Sačuvajmo naše vode. Da. A mi, kako se to zove? Izumitelji. Htio sam reći inventors, nisam se mogao sjetiti. Malo sam si Gen Z. Inventors. Na engleskom se prije sjetiš. Imam još jedno. Kaže, pozdrav, imam jednu neumnu situaciju prije toga da kažem da pratim podcast od prve sezone i neke davne, možda 2018. sam nacrtao moj portret. Hvala. Mislim da još uvijek na tom profilu. Tvoj? Da. Ma dobro, mi smo nebitni, ni na veze. Ove godine sam diplomirao na zdravstvenom fakultetu odsjek sestrinstva. Bravo! Daj jedan yes. Daj Nina. Isuse, ljudima dajte yes. A sad ti pripremi ovo. Međutim, u mojoj zemlji nisam mogao baš iskoristiti diplomu i dobiti odgovarajući posao. A zato ideš po veće pare van! Pa sam se odlučio odseliti u Njemačku i tu probati iskoristiti svoj potencijal u zdravstvu. Došao sam prije mjesec i pol dana i krenuo odmah raditi u jednoj firmi. Prije 3 tjedna sam uzeo auto od rodice i krenuo nešto obaviti, međutim imao sam udes ili ti ga prometno. Auto nije bio full kasko osiguran, a odšteta iznosi 14.000 eura. Kredit ne mogu podići jer sam tek došao i radim samo mjesec i pol dana. Je li ovo početak kraja, pitam? Pozdrav za rodicu. Nije, izdržat ćeš to. Meni je u biti najveća, tu nemamo situacija kao on mora otići iz Hrvatske. Koje god da je struke ne bi trebao otići, ali posebno onak zdravstvo, znači toga nam treba. Da, to mi je jako čudno. To mi je, a drugo ovo, zaradit ćeš. Jako mi je žao što ti je početak ovak težak. Bitno da si zdrav, oprosti, muško, žensko? Muško, ok. Glavno da si zdrav, da je sve prošlo ok, a zaradit ćeš pare u Njemačkoj. Jedno vatreno krštenje ti je to bilo i sad možeš dalje. Kažem, kak su pare se zaradile, tak se i troše, pa se i opet zaradi. Ali vrati se. Za sve koji planiraju tako posuđivati auto, uvijek pita li ima full kasko, šta ima od osiguranja, da ne bi bilo, ovo je baš ti je nemoj me, situacija za kraj 2024. godine, nadam se da će 2025. Ti nemoj me. Pričamo i ko je prek mene. Jel možeš ti pustiti, imaš svoj portret, mi nemamo ništa. Imala sam baš foru za reći. Prosto nisam mi doživjela. Das nemoj me. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Ljudi, ajmo mi na glavnu temu. Za glavnu temu ove epizode kriva je Nina. A ne, zahvalite njoj. Naime, Nina je poslala u našu grupu Nemoj me podcasta jedan zanimljiv članak u kojem je bio naslov da su boomeri najbogatija generacija ikada i vjerojatno će još neko vrijeme i biti s obzirom za one koji možda ne barataju tim terminima, boomeri su naši roditelji. Naši roditelji, znači to vam je starci, kak izvojimo od milja. 46. do 64. godište. Onda imamo generaciju millennialsa, to smo mi.
to smo od 81. do 96. I imamo naše omiljene Gen Z-evce od 97. do 2015. Čisto da se stavite u nekakve okvire. Da, i nakon toga onda Gen Alpha, ali oni su trenutno nebitni. Nebitni si. Danas ćemo malo se doticati zapravo više Gen Z versus Millennialsa. Jo, nema mi taj versus, to mi je onako ko Tekken, ono, ko Mortal Kombat. End. Šta sam htjela reći? Da, u tom članku je pisalo znači da su oni najbogatiji. Mi smo najsiromašniji. Stisni ga. Da. Jel to ima smisla? Ima smisla. A zašto su Ne bi trebalo imati smisla. Zato nas smo se inspirirali. Po meni, naš, kao što više napredujemo, gotovo mi su tako svi pametni, tehnologija. Posebno zato što su nas boomeri naučili. Sve to frca, pa kao ono, ajmo da sve to raste, to sve nekakvo nasljedstvo. Pa tako i to što si rekao, boomeri su nas učili. Da. Pa šta, gdje je zapelo? Krivo su nas učili. Šta su nas krivo to naučilo? Baš sam pitala, nazvala starog. Nazvala sam starog i pitala ga šta ste vi imali od kriza u vaše vrijeme, osim naravno nedaća, osim naravno rata koji je zapravo zahvatio i millennialse, pa mi je rekao za devalvaciju, morala sam googlat, priznajem, ne znam za taj za taj izraz, ali to znači kada novac gubi na vrijednosti. Je li tako, Janče? Tako je. On devalvirao. Da, on devalvirao, oni me. devalvirali. Nemoj me da je devalvirao. Da, tako da su oni stvarno nisu imali toliko puno zapravo baš nekakvih kriza, znači imali su devalvaciju i imali su rat. I čovjek bi rekao dovoljno. I dovoljno. Čovjek rekao uništilo. Štaš više. Međutim. Uvijek može više i bolje. Gledaj, ovaj ples kod millennialsa. Gledaj ova. Hoćemo krenut. Znači, krenulo nas je s ratom. Pa nas je krenulo sa ekonomskom krizom. Pa je došla korona. Pa je došao potres. Pa nas je protreslo. Pa nas je više puta. Pa je došla pa opet jedna financijska kriza, inflacija. Da. Tako, i sad predviđaju još jednu financijsku krizu. Još jednu, da, s obzirom šta se događa u svijetu, vrlo vjerojatno. Priča se o nekom ratu, ali nećemo. Pad tržišta nekretnina, cijeli taj bubble će se ispuhati. Rentaju se stanovi od 30 kvadrata za 800 miliona eura. Nema veze. Šta su to par nekakvih možemo mi krizica. Nekakvih krizica. Dobro da mi ovdje sjedimo, majke ti, i da imamo zakupiti ovaj mikrofon. Doslovno. A Gen Z-evci, rat, korona, potres i... nemaju rata. Nemaju rata. Prostite, korona, potres i inflacija. Tako. Ako smo nešto izostavili, pišete nam. Ali čini nam se da je to. Znači nas i šamaralo. Tako, predviđa se da će Gen Z ipak bolje stajati od nas zbog rasta raznih mogućnosti ekonomskih i tako dalje, ali to se još ne zna jer smo mi svog primjera naučili da se u sekundi se može svašta promijeniti. Nikad se ništa ne zna. Tako da za sad, po predviđanjima, boomeri, mi, Gen Z. Znači, mi smo dolje. Gen Z imate još uvijek mogućnosti stići boomere. Tako je, a to je zapravo paradoksalno jer mi smo najobrazovaniji od svih navedenih generacija, najsiromašniji smo. Tako I sad kao, zašto? Zašto? Koji poslu kuporat? Sve smo napravili kak spada. Tako. Sve što su nam boomeri rekli, mi smo išli korak po korak i di smo sad? Plaćamo nad svojim sudbinama. I gledamo podcaste u potrazi za odgovorima. Snimamo podcaste i pokušavamo prvo sami otkriti, pa onda ljudima prenijeti te mudrosti. Kao, evo. Stvarno se trudimo. Sad smo dali jedan mali uvod, ali ono što nas zapravo najviše čačka, što nas stalno nešto tu boda je što stalno stvaraju nekakve razlike, velike razlike između millennialsa i Gen Z-a. Mi volimo Gen Z-evce, cool su, imaju oni šta naučiti od nas, ali mislim da mi imamo puno više možda naučiti od njih, s obzirom zapravo da se uvijek treba prilagoditi nekakvim novim trendovima i općenito u smjeru. Da. Znaš? Da. Hoćemo provjeriti to? Ajmo mi to provjeriti. Ja bih samo htio reći da više se ističu možda te neke razlike, a možda imamo ipak više sličnosti nego što ja isto razlika. Mislim. Ajmo mi to vidjeti. To ćemo pokušati danas doći do odgovora. Ovako, ja sam prvo
pitala naše Gen Z-evce što njih smeta kod millennialsa. Pa da vidimo. Zapravo imala sam prvi odgovor od jedne naše prijateljice koja je rekla da ju užasno to vrijeđa općenito tu Gen Z generaciju, da ih jako smeta to što mi stalno im govorimo ko da su izvanzemaljci. Znaš, ta Gen Z generacija, da se nije toliko millennialsima priča kao njima. I rekla je da su i oni isto odrasli jednim dijelom bez tehnologije. Da. Jesu, rođeni smo obje u biti znači pravi vanzemaljci kao što smo rekli će biti Gen Alpha koji su kompletno s tehnologijom. To je stopljeno, to je stopljeno. To je u kodu, to je ono. Tak, da. Samo malo, evo ga, da vidimo šta Gen Z-evce smeta kod millennialsa. Slušamo. Ovako, kaže, moram im objašnjavati neke naše izraze tipa slay i skraćenice kao čekaj, I don't know. Mi to ne možemo ni pročitati. IDK. Thank you, i tako dalje. Imam 2 starije seke, kaže. Znači, to ih živcira. Daj naučite skraćenice. Aha, get with the program. Da. A čekaj, pa slay koristimo mi, kaj ne? Pa ja koristim. A to smo mi od njih pokupili. To smo od njih pokupili. Da. Ali čekaj, zašto mi morali to znati? Zašto bi oni morali nama kao objašnjavati? Kužiš? Pa moramo i mi njima neke stvari objašnjavati. Pa je, ali cool su te riječi, skraćuju ti vrijeme, kao neću sad napisati I don't know, ne znam, samo IDK. Da, mislim, da. Trebalo bi proguglat malo, čisto da se razumijemo. Tako je. I naši boomeri ne shvaćaju emoji naše. Znaš, i oni su se isto morali ja bih htjela samo Gen Z pitat di su oni bili kad su mi koristili dvotočku i otvorenu zagradu. Ne, to nego di su oni bili kad su mi koristili broj 4 da bi skratili for you. Di je for you page. To što vi koristite smo mi. Ovo je neka banalnija stvar, ali ima. Kaže, ovo mi je dobra. Kaže, žicera me što radije trpite neke stvari koje vam ne odgovaraju umjesto da odmah sasjećate i zauzmete se. Obratite se našim roditeljima, boomerima, to nije naš problem. Mislim, mislimo da mu trebamo mali disclaimer, možda sve su to generaliziranja. Tako je. Nije da mi nešto sad tu... Tako je, ali dobro je Janček rekao, naša generacija roditelja učila da malo treba stisnuti nekad zube, malo istrpiš, što zapravo meni je fenomenalno što mi se čini da Gen Z-evci nemaju vremena za to. Ne. Prekratak je život, nemam ja šta trpit, iako nekad to ode možda malo nekad u krajnost, ali drage naše Gen Z-evci, tak smo mi naučeni. Oni su puno su nabrijani, baš sam pričala nedavno s jednom kolegicom, hej kolegice, Gen Z-evka, i ona mi je baš rekla kao, vi ste bili isti kao što smo bili i mi, ali onda je nešto pošlo po krivu. Naveli smo na početku šta je sve pošlo po krivu. Kao isto ste bili nabrijani koji mi, promjene ovo, i onda vas je samo nešto skršilo. Tako da, vjerojatno... Život. Ono što smo nabrojala. Imajte to na umu. Tako da, kak je rekla, da smo da trpimo neke stvari umjesto koje nam ne odgovaraju, umjesto da odmah sjećamo i zauzmemo. Mislim da nismo trpili ni mi kad smo bili mlađi, ali onda kao malo smo skužili da možda... Da, ali mislim da je to sad moment, apropo ovo što Nina rekla, da sad Gen Z-evci dolaze prema tom nekom, ulaze u odrasli život, kao i mi što smo prije 7-8 godina. Sad shvaćaju neke probleme, pa evo Gen Z-evci, to je nas možda malo demotiviralo, kao bili smo zaokupljeni nekim drugim stvarima. I mi smo idealizirali svijet. A apropo ovoga da mi trpimo i tak dalje, ja mislim da je naša generacija, kažem, pod utjecajem naših roditelja, onak malo odgojena, a ne možeš sve tak lako dobiti. Mora malo onako, mora se malo potruditi, mora malo boliti, mora malo biti neugodno, da onda onak kao, ok, zaslužio sam to. Ne može to sam tak doći. Ali ima nečeg u tome. Da, i kao ne možeš uvijek baš biti sretan. Kao moraš malo biti kao... Kao neka ravnoteža u životu. Kaže, previše su mekani. Mekani smo. Mi smo mekani. Pa ja baš mislim da nismo. Kao uvredljivi? Mislim da mi nismo toliko uvredljivi. A ne, ja bi ti malo da mi da malo konteksta. Fali mi mekane u čemu? U poslu, privatno, pogledi na svijet. Malo mi je to... Malo nas je, valjda s vremenom nas je smekšalo, valjda to toliko nas je sve išamaralo da smo malo kao... Ne znam u kojem kontekstu... Ja ne mislim da je to, ja mislim da je mekano kao više, barem sam ja tako iščitao, kao ono... Ja sam to iščitala... Da nismo onako malo... Nemamo gard, nego... Tipa kako oni su nabrijani, autoritet im ne predstavlja toliki problem, a mi smo više naučeni da ga respektiramo.
Moguće. Kaže, to kaj mislimo da nakon svadbe nužno idu djeca i to odmah plus besramnost u tim pitanjima. Ja bih više rekla da je to od boomera. To je nasljedstvo boomera. To je nasljedstvo. To još malo, da. Imamo mi to još. Malo to tu nama neki glasić još govori. Onako kao... Ne, ajde, pitaj. Kad će djete? Kad će drugo? Onda rečenica, vaša generacija nije dobra, a zaboravljaju da su istu tu generaciju oni odgojili. Ali to je uvijek taj moment di jedna generacija za ovu prethodnu misli da je lošija. To je iz generacije u generaciju. Da, to je normalno. Prenosimo to. Da. Ali zato mi želimo tu malo prokomentirati i po jednom pozitivnijem. Tako je, vratit ćemo se mi, malo ćemo mi to prokomentirati. Samo da vidimo još šta vi mislite o nama, jer nam je to zanimljivo. To što žicera ih to što millennialsi govore da Gen Z-evci nemaju pojma o ničemu. To su nama i boomeri, znaš, govore, daj naš pojma, nemaš pojma o ničemu. Sad ti kad krene kredit na naplatu, sad ti vidiš. Kad budeš sam živio, vidjet ćeš. Kad budeš sam... Previše analiziranje onoga što je rečeno. Tu smo analiziranje. Da. Mi analiziramo. Da. Overthinkeri. Overthinkeri, mi smo ga izmislili. Moramo. Patentirali. Pasivnost vezana uz promjenu posla, gledanje u tuđe živote, život u strahu. Yes. Ok, approved. Yes, priznam. Approved. Jesmo. Spori ste. Ne. Ja želim... U kojem momentu smo spori u mijenjanju posla, smo spori u... Prvo da napravimo distinkciju. Mi nismo spori, mi smo umorni. To je velika razlika. Pitaćemo mi vas za 10 godina. Skršilo nas. Di je vaš elan? Di je ta vaša energija? Mi smo umorni. Znači, kad čitam ovo, ljudi, ja imam osjećaj da smo mi tako stari. To što im se sve mora objašnjavati 100 puta. Znači, ajmo ne pretjerivati. Mi dolazimo u miru, dođite i vi u miru. Polako, ljudi, mi smo se nekako prerano smo se uzrujali. Da, tek smo krenuli. Smirite se, sve okej. Imat ćemo i mi naše. Koliko to Valpovo ima Gen Z-evaca? Depresivni pogled na život, sve je u radu, a tako se malo uživa u životu. To sam shvatila, Gen Z-evci fakat znaju uživati u životu. Malo na uštrb nekih stvari, ali oni baš žele uživati. I neka. Šta je, Janči? I neka. Hoćemo doći do toga kasnije. Želimo i mi uživati, ali sve tak skupo. A mi volimo fine stvari. Mi volimo. Mi smo živjeli jako fino. I mi smo sve po pesu napravili, sad želimo živjeti fino. Tako je, mi smo zaslužili. Želimo tu finoću zaslužili. Tako je. Međutim, je nema. Gdje je? Nestale u potresu. Znate, onaj mim kao, očekivao sam da ću danas imati kuću, 2 auta i to. A kao sapun, režeš, kao i kremu režeš i stiskuješ. Točiš vodu u sapun. Mi smo umorni. Baš sam to danas napravila. Jebi ga. Mi smo umorni, ali i snalažljivi. Kad sam napravila, kao, pa kaj ću baciti ovoliko sam užasa. Voda je spas. Kupuješ na Temu ono što se stisne, kaladont do kraja. Gle, snalazimo se. Mi smo snalažljivi, umorni, ali i razočarani. Ali doći ćemo do toga. Pretjerivanje pretjerujemo oko svega. Oko odgoja djece, oko učenja, oko njege kože, oko kuhanja, od najmanje do najveće sitnice. Baš pretjerujemo. Pa ne znam, možda malo i pretjerujemo. Generalno, kad gledaš njihovu generaciju, nas da. Znači, oni su puno jednostavniji od nas. Mi malo sve to nekako... Ali to ja hoću reći. Mene užasno zanima da se vratimo sad za... Trepno ćemo proći 10 godina, pa možemo snimati neki reunion. Vidit ćemo za 10 godina. Mislim da smo mi opterećeni, jednostavno život, iskustvo, imaš u glavi 10 godina iskustava i svega, vidio si neku situaciju 5 puta, pa 6 znaš da će se desiti to što se desilo 5 puta. Mislim da je to prirodno. To nema veze sa generacijama, nego sa prolaskom vremena i nekakvim iskustvom, znaš. Mi smo toliko toga prošli da nama onaj instinkt za preživljavanje uključen cijelo vrijeme. Mi stalno, Flight or flight. Znači, mi stalno na oprezu i razmišljamo danas dovoljno nešto ne... Mi na 2 noge stalno. Mi spavamo otvorenim okom jednim. Hoćeš reći da smo mi ljudi u pećinama? Mi
Evo mamuta na svakom uglu. Dođe mi da odem u pećinu, stvarno. Kaže, življenje po pravilima i očekivanjima drugih starijih ljudi. Apsolutno. A to su nam starci to je to, nećemo dalje, da mi se previše ne uzbudite, nećemo dalje. Zašto ovo nije nešto žestoko? Budemo napravili pauzu. Sada, ovako, znači prošli smo što Gen Z-evci misle o nama. Ajmo mi pročitati nekakve generalne stvari što se priča o Gen Z-evcima, što Gen Z-evci ne vole slušati, pa da vidimo da li se s tim slažemo, ne slažemo i gdje smo s tim. Prvo je ona najčešća stvar koja se priča o njima, da im se ne da raditi. I to dosta često, moram priznati, čujemo u svojoj okolini. Svi smo radili sa Gen Z-evcima. Sad, ja bi rekla da im se ne da raditi. Mislim da nije to, nego mislim da se njima ne prihvaćaju ovaj naš način, radimo od 8 do 4, sjedimo za stolom 5 dana u tjednu. Ne, oni su više fleksibilni po tom pitanju, oni su više za ajmo raditi manje, učinkovitije i više uživati u životu, a manje provoditi života na poslu. I ajmo raditi smislenije. Ja mislim da oni mi još uvijek imamo te ostatke, ali vidim da je to i kod nas se događa ta transformacija, govorim i za sebe osobno. Mislim da je ono kod nas u glavi dalje od boomera, posao je tu da se radi, ne moraš ti u tom poslu previše uživati. Posao ti daje egzistenciju, plaća račune, daje ti krov nad glavom i to je to. I kod nas se počela događati ta transformacija i sad Gen Z nema na čemu. Ja mislim da smo mi nekako pokrenuli taj val. Onako traženje nekog većeg smisla. Se transformiraju posao generalno sve to skupa. I mislim da Gen Z sad to fakat možda stavljaju u praksu što smo mi nekako započeli. A to je da posao tražim nekakav viši smisao. Tražim svrha i za sebe i šta taj poslodavac za kojeg radim predstavlja za bližu, širu zajednicu, za svijet, da pridonosim, tak da mislim da je to njima jako bitno. Tak da se u konačnici ne slažem s ovim da ne vole raditi i ne žele raditi. Mislim samo da žele drugačije raditi i da žele raditi smislenije. A mi možemo drndačit samo da platimo kredit i to je to jer u glavi smo kao... Mi radimo i radili smo kad smo bili u njihovim godinama bez puno pitanja. To moraš raditi, to si napravio i kao opće nema tu sad previše. Ne pitaš za pare, ništa. Tak su nam rekli i to isto ima svoje, jer ne moraš možda propitkivati baš sve, ali to što se rekao, oni baš traže tu svrhu i jednostavno, ako ne rezoniraju s tim, ako ne rezoniraju sa poslodavcem s kojim jednostavno nemaju taj drive da kao to za tome, pa ganjaju nekakav cilj mimo toga, nego jednostavno ne filaju to. I dodao bih samo, mislim da je kod nas, ponavljam, jako odvojeno to posao. A kod njih mislim da će više biti taj moment, to mora biti nešto što je autentično saživljeno sa mnom, gdje se ja izražavam, to je jedan aspekt mene, a nije neki posao gdje ja odem i to je povezano i sa fleksibilnošću. Mi imamo 9 do 5, bam, zatvoriš laptop i ideš. I to je korona i kod nas promijenila, ali mislim da oni hoće to nešto što je integrirano s njima sa životom, da je posao jedan aspekt njihovog života kroz koji se oni izražavaju, a nije nešto što ti zatvoriš i ideš dalje. A kod nas je odraditi i onda tek počneš živjeti. Onda bi tek počinje moj život. I to je svaka čast. I to ne priznajemo. Evo, svo troje slažem se, ne priznajemo to da im se ne da pa mislim da trebaš stvarno voliti ono što radiš. Sad ne znam, ali to je iz našeg iskustva. Možda bi trebalo pitati neke šefove malo većih... Ali, ako ćemo sad govoriti o manama toga... Da pitamo šefove nekakvih većih firmi koji imaju zaposleno puno Gen Z-evaca da vidimo, možda mi nemamo toliko iskustva u zapošljavanju. Da, ali ovo što kažu kao da im se ne da raditi, možda je tu problem Gen Z-evaca kad naiđu na neke teške situacije, mislim da smo možda mi tu kao otporni jer imamo taj mindset, to je posao, pa odradimo, a oni možda kad naiđu na neke teže situacije kao onak stresniji. Pa normalno da u poslu kojeg čak i voliš ima nekih teških situacija kad nešto ne možeš, kad ti se ne da, kad je neki možda zaglupljujući dio posla, mislim da je kod njih možda onda malo veći otpor tu, a mi to onda pregrmimo i odradimo. Stoički. To je posao. To je posao, deri. Kaže da oni ne poštuju također autoritet. Ja ne bih rekla... Sam ti reci. Ja ne bih rekla da ne poštuju, ali da su puno iskreniji kad detektiraju neke nelogičnosti. Možda su samostalniji više. Ma ne bi rekla da su... mi ne bi rekla da je to veze samostalni, nego više su iskreni oko toga kao ovo nije okej.
Tu vidim da je razlika. Kad bi mi skužili da nešto nije ok, mi bi to nekako prihvatili, ok, to jednostavno nije ok. To je jednostavno tako svugdje ima nešto, znaš, i kao, to je jednostavno tako. A oni odmah to detektiraju i odmah im se možda motivacija na kontu toga onda hoćeš regulira. Reći da nemaju problema otići kod šefa i reći tipa da s nečem nisu zadovoljni ili tako? Ja vidim da nemaju problema i to je super. Jer to je ono otvorenost. I ne moraš ti pritom biti bezobrazan. Znaš, samo reci, gled, to ajmo pričat, ne? A mi smo bili nekako više stisnuti šta ti šef kaže, to je to i nemaš se ti tu šta. To su nam ugradili naši roditelji. Poštuje se autoritet, poštuje se od vrtića do škole, znaš to je kids table i sve to je u nama ugrađeno, a oni, ja mislim, to što ovo rekla ova pratiteljica, kao vi ste nas odgojili, mislim da smo ih možda odgojili da više budu samostalni, da od rane dobi imaju svoje nekakvo mišljenje, da izražavaju karakter i onda im nije problem challengeirati autoritet. I to je super, apsolutno da, ali ja mislim da se onda tu događa na momente nekad da ipak nije problem challengeirati autoritet, problem je kako ga challengeiraš. Nekad dolazi iz pozicije kao ja znam bolje, kao ne trebaš tako pristupiti. I druga, reci. Znaš šta je, da se nadovežem na ovo, kreće već od škole, znači oni u školi već ne mogu poštivati autoritet profesora, ali šta će njemu profesor reći kad će on upisati u ChatGPT šta je bilo u Prvom svjetskom ratu, reći mu 5 činjenica, to je to, znači on već tu prestaje poštivati autoritet, što naravno da kreće onda problem dalje kako će on poštivati autoritet na poslu. Da. Znači kako riješiti, kužiš taj problem, tu treba doći do nekakve, ja mislim, povezanosti. Treba se demistificirati autoritet, da autoritet nije nužno neko ko zna bolje i ti ne znaš ništa. Nego je to neko ko te usmjerava. Ima, sad sam možda došla do presvjetljenja nekog, mislim da nije problem da oni challengeiraju autoritet, nego oni detektiraju možda kojeg autoriteta treba više poštovati, a kojeg manje. Znaš, hrpa ljudi može biti autoritet, ali lider je neko kog ti iskreno stvarno vodiš jer vjeruješ, pratiš jer vjeruješ u njegovu viziju. A oni tu, ja mislim da su jako dobri da to detektiraju. Kao ti fakat kužiš i za tobom idem, a ovi drugi nekako kao ne dajem ti taj isti respekt kojeg smo mi možda automatski respektirali jer nam je tak bilo rečeno u školi. Znači taj učitelj, ajde usporeću s učiteljima, loš je recimo učitelj, profesor. I mi smo njega morali svejedno poštivati. A ovi klinci kuže, ne nisi, loš si i rađe ću pitati ChatGPT. Dolaze često iz mjesta di kao nije bitno iskustvo. I to se jako zanemaruje. Dolaze često iz mjesta gdje nije bitno iskustvo. U kojem smislu? Znači, utvrde možda da nije šef nešto dobro odlučio ili tako dalje i odmah se postavljaju, znaš, iz pozicije kao ja znam bolje, mi znamo bolje, zanemarujući činjenicu, sad ne govorimo o toj konkretnoj situaciji gdje je apsolutno normalno i da šef pogriješi, mislim, svi smo mi ljudi, nego kao zanemaruje se taj moment da ipak iz nekog iskustva gdje si se ti susreo sa takvom situacijom do sad 100 puta ili sličnom, imaš neke obrasce razmišljanja, predviđanja koji ti možda nemaš i to ne znači da se obezvređuje ovaj neki drugi inovativniji pogled, dapače, i to ono gdje trebamo učiti jedni od drugih. A možda nekad su primjeri di kao mi želimo učiti od njih, ali oni na neki način kao, ja dolazim s nekim novim pogledom i to je to, ali onak ne respektiram možda neko iskustvo koje ima neka osoba tipa 15 godina i kao bio je u takvim situacijama već milijardu puta i neko znanje dolazi iz toga. Ko da širu sliku baš ne vide, a i ne mogu i ne vidjeti. Mislim, mi kad smo imali 20 godina, mi smo isto bili blesavi. Meni se čini da njima fali to neko životno iskustvo, kao što je falilo i nama u njihovim godinama. Jer sad kad smo u ovim, onak kao tipa 10 godina, recimo stariji od njih, recimo ja znam, što više znam, to znam da ništa ne znam. To je fakat ultimativna istina. I zato sam se možda ja povukla u nekim stvarima, jer stvarno ništa nije onak kak sam si možda zamislila da je i onda ostavljam prostor da to istražim. A oni, brijem da nekak misle da znaju. I jako su snažni u tome za izraziti mišljenje. Jako su snažni i tu možda onda dolazi do tog perspektive kao kak su oni bahati, kak su oni su samo iz tog svog neznanja prodorni.
A mi smo više šutili. Iako smo mislili da se može bolje, mi smo šutili. Jer smo kao više poštivali autoriteti i nismo bili od naših roditelja osnaženi da kažemo, gle, ovo ne valja. Kao šuti, radi, ti ćeš tek za 15 godina kad budeš neki senior nešto reći. Mislim da se samo iskustvo generalno s njihove strane, ne generaliziram, ali onako malo obezvrijeđuje, ali iskreno to smo radili mi. Mi isto svojim starcima, daj kaj ti znaš, apsolutno iste stvari radimo, tako da ne možemo sad njima niš govoriti kad smo i mi to radili. Ali evo sad i stvarno, i mislim da će i oni to govoriti sad, onak, ok, fakat, i dalje mislim neke stvari naši starci koji su radili, onak, ne, ali onak, ipak neke stvari imaju stoje. Smisla. I šta je to? To proizlazi iz iskustva. Jer su to preživjeli. I to je to. Dok nešto ne doživiš, ne možeš znat kak je. Ne možeš. Jel mislite da su Gen Z-evci na posao općenito doveli više respekta prema zaposlenicima? Ja mislim da u naše vrijeme šefovi nas nisu toliko respektirali koliko sad više respektiraju te mlađe generacije, jer su se oni tako postavili da ih se treba respektirati, ali ako ga ne respektiraš, nećeš dobiti ni njegov trud, ni nekako rješenje. Imam tak neki osjećaj da su oni to donijeli, da šefovi više respektiraju sve zaposlenike. Pa vjerujem da jesu, jer mi nismo bili toliko vokalni kao što su oni, onda su jednostavno šefovi nadređeni, bilo koja vrsta autoriteta, shvatili su, znači ipak postoji neki problem. Ne kažem da smo mi šutili isključivo, ali oni su puno glasniji od nas. I jednostavno stvari se mijenjaju, društvo se mijenja, pa onda hvala Bogu na njima da su pokrenuli neke teme koje mi nismo. Ja sam rijetko kad na poslu govorila šta me muči, to ona kao, bojala sam se ona kao reći, ali danas onak se mislim, bože, da sam išla 5, 6, 7 puta svom šefu rekla, gle, ja mislim da bi trebalo ovak ili nisam baš zadovoljna s ovim, šta možemo s ovim. Ja mislim da šefovi žele čut. Da. Ja fakat mislim da žele čut, neću isto generalizirati. Normalno argumentirano. Normalni šef bi trebao htjeti čut. Feedback. Jasno, da. Ja mislim da smo mi to jednim dijelom pokrenuli. Misliš? Da, zato što primarno mislim na posao. Znači, transformacija posla i svega tek u zadnjih 5 do 10 godina se mijenja ta pozicija moći poslodavac, zaposlenik. Prije poslodavac bio božanstvo, ja ti dajem tvoju egzistenciju, ti izvoli odraditi, to je to. A sad je to postoji jako nakon ravnopravni odnos i sad vidite taj employer branding, ono kao poslodavci privlače zaposlenike, to je ravnopravna neka diskusija da kad ti dolaziš na razgovor za posao, ja nudim vama vaše svoje vrijeme, trud, znanje, vi meni dajete nešto, to smo pokrenuli mi. Ja sam redovito mijenjao poslove, spominjao sam sad da ne ponavljam u zadnjim epizodama, ja se sjećam da sam ja, kad sam to pričao svojim roditeljima, prvi put kad sam išao mijenjati posao, zašto ti ideš mijenjati posao? Pa šta je loše? Pa kao, znaš, to je taj mindset kao na jednom si poslu, do kraja, do penzije. No. I tek kad sam promijenio drugi, treći, su me počeli pitati kako ti je na poslu, jel ti dobro, jel teško, znaš, osvijestili su, on na poslu traži neke druge stvari osim samo ima redovna plaća. Slojeva. I to smo, ja mislim da smo mi to pokrenuli i to definitivno oni nastavljaju i to tako treba biti. Da. Ima i nekih pozitivnih stvari što ste nam pisali, millennialsi koji su hvalili Gen Z-evca. Sad kad smo ovo riješili, sad možemo u pozitivno. Samo malo da to... Mi smo vam otvorili put, sad vi tu moć držite u moć. Evo Millennials piše, kaže, ne žele pristati na loše radne uvjete, male plaće, odmah se zauzimaju za sebe i to mi je top. To je znači jedno iskustvo. I samo malo još, čekaj. Imam nešto to reći za plaće. Možemo. Podsjetite me. Meni se isto vrti svašta sad tu u glavi. Podsjetite me to. I kaže, ne govore da će raditi u tatinoj, maminoj državnoj firmi, imaju ambicije. Evo, to ste nam isto pisali. I pitali smo vas također milenijalce kako su vam negativna iskustva sa Gen Z-evcima, pa ćemo to isto pročitati, ali slušam vas. Jedino ako je tatina i mamina baš državna firma u vlasništvu, radi tamo, šta? Ako imaš znanja... To ti je ta njihova samostalnost kao ne... Žele se sami ostvariti. Da, to je kao ono... Meni, ovo sam da kažem, ja apsolutno podržavam ovo, nemojte da zaslužuju ono, da ih se plati za ono što rade. Znaš, ono, momenti kad kod nas ono, volontirat ćeš ono kao super, ali se to stvarno izrabljivalo i ono, mislim... Ali ono što možda s čim se ne slažem i možda ne podržavam, to je moment di odmah na prvom poslu se očekuje
plaća nekog seniora ili nešto. Opet se vraćamo. A to znate, jeste to čuli ili onak... Pa, znam neke primjere kao... Znaš, ne bih htjela generalizirati da svi dolaze. Pa ne generalizirati. Znači, ne moram stalno ograđivati, jer ne znam kako ljudi da li na preskokce gledaju. Znači, ne govorimo da su svi mlađa generacija ovakva i da smo svi stariji. Znači, nego si čuo sam iz nekakvih, znaš, kao, ja ne želim raditi za tako nisku plaću, ali pritom ne govorimo ta niska plaća da je potplaćen, nego je to nekakva početnička plaća koja kad se usporedi s nekim drugim faktorima, stanjem na tržištu, drugim poslodavcima je čist ok plaća za početnika s kojim smo i mi krenuli. I to se tebe ne obezvređuje, ali opet se vraćamo na to iskustvo. Ti dolaziš sa znanjem, sa nekakvim idejama, fresh pogledom i sve, ali ipak treba neko iskustvo, treba, znaš, a oni bi htjeli sve nekako preko noći. No. A to isto su govorili nama naši starci. I to što govorim, mi smo pokrenuli neke stvari. A vaša generacija je bio odmah kad sam rekao stare, ja idem si kupiti auto, auto je bio, znaš, to je ja sam svoj prvi auto kupila sa ne znam koliko. Zašto ja polovni auto, moji starci ni nemaju auto, ali kao ja kupio polovni auto, šta će ti, to je kao luksuz ovo. To je taj neki mindset. Tako da mislim da to možda malo tu treba da osmekšaju oko toga. Aha. Oko toga. Kao boriti se za sebe, vjerovati u svoje znanje i iskustva, ali kažem, opet treba vrednovati to iskustvo. Kaže za Gen Z da im sve brzo dosadi, pa tako i posao. Meni je to okej. Ali molim vas, vratite se na epizodu koja je to bila gdje se pričao o poslu, to je baš bilo dobro, gdje se i savjetovalo kad bi trebalo promijeniti posao, znači ne treba isto ići malo mi dosadno, idem novo, jedan je život. To pogledajte u epizodi Vrijeme za promjene, super je Janček pričao o nekakvom svom iskustvu. Što se tiče nekakvih financija, ja moram primijetiti da Gen Z-evci, barem ono što mi izlazi po društvenim mrežama, što to voli avokado tost. I maču. A što to voli maču? Maču s bademom mlijekom. A to se jede po vani. Oni zdravi. Ja ne vidim da to kuha, ja vidim to samo da isprobava nove restorane. Ja fakat primjećujem da Gen Z-ci znači da su dobre plaće ispregovarali. Vole zameziti, vole se onako priužiti malo skupe stvari, nekakve fine torbice, fine... Slay. Nišne parfemi su tu, onak, baš znaju uživati u životu. No cap, ili onak, di si bio kad se Naomi Campbell onak stavljala parfem? Da. Naomi Campbell, Kristina Aguilera. Da. Ja sam tad znao samo kaj je niša. Nisam znao kaj je nišni parfem. Znači nišni parfemi danas kao, koji ti je omiljeni parfem? U mojim nišama nije bilo ništa. Opera. Tako da, ne smije se vi to primijetilo da si onako baš vole priuštiti kao tipa avokado tost 9 eura za brunch, kao dobro jutro, di si bio kaj si radi. Oni su se uspješno prilagodili današnjim okolnostima. Mi smo otišli u renomirani dućan, daj mi 10 deka samo, polija, daj mi kruh i dobro. Ja bih htio znati da li oni znaju nešto što mi ne znamo. Da li oni imaju veće plaće od nas? Jeste vi ispregovarali bolje uvjete od nas i zašto mi ne jedemo avokado? Daj pozovite nas nekad na brunch. Daj nam taj brunch, znači kažu mi ljudi u ovom jednom renomiranom brunch place-u, znači mjestu, ljudi čekaju vani. Ljudi stoje u redu da bi brančali. Znači, kaj se događa? Meni je to prvo svaka čast od tog mjesta koje je to uspjelo i drugo... Evo, zašto onda pričamo da je problem inflacija? Pa uopće nema onda problema. Nama inflacija super došla. Gen Z pita inflacija who this? A možda štedeti jedan dana za jedan avokado tost da bi se pokazalo na Instagramu. No hate. Spilling the tea and truth. The tea and coffee. ne znam, da. Da. Mislim, generalno, meni je fora komentirati sve ovo, zato što smo i mi bili ti mlađi i nas se komentiralo. Mm-hmm. Možda sam ovo trebala reći na kraju epizode, ali fora mi je, kužiš, nekad se možda neko malo zna naljutit, ali meni je baš jako fora što smo mi sad ti stari, ti seniori. Ja se osjećaš sad baš jako staro. Ja se baš osjećam malo staro sad kada ovo komentiram. Pa, što ne osjećam se staro jer se generalno ne osjećam staro, ali sam svjesna te protočnosti vremena nenormalne, mm-hmm. gdje smo stvarno, kod da sam se jedan dan probudila i shvatila, ja sam sad senior, oni su juniori i sad oni možda gledaju kaj ja radim, moram fakat paziti kaj radim, Ali gdje smo pobjedili u igri, ali to fakat je, sorry, ali fakat izgledamo mlađe.
Ne znam šta je to. Ja si rekla da kažu da previše brinemo o skincare-u i svemu. Nikad nije Girl. Fakat izglamo mlađe. Jel vidite zašto brinemo o skincare-u i zakaj smo toliko opterećeni? Mi smo se hladnom vodom umivali. Na potoku. Da, na potoku. I zato se to sve drži. A vi, mislim da ste malo prekomotni za hladnu vodu. Neću se ja hladnom vodom umivati. Super su mi ono mimovi da izvlače kao ljude 50-ih. Znaš, ono kao, kako su izgledali ljudi sa 35 godina 1950? Dobro. I? A ono, slao sam vam to u grupu. Pa onda onak ispadne, ono u našim današnjim standardima onako kao dao bi mu 65. Znaš, ono minival, kao ono zakopčani do tud naočale, kao onak izgleda. A zaki izgledamo mlađe? Zato kaj se umivamo hladnom vodom. Ali oni se botoksiraju full... jedno je voda, drugo je botoks. Pa ne bi baš rekao. Ajmo si ipak. Nemojmo si lagati. Nemojmo si lagati. Neka je voda, neka je kemija. Ne znam, zakaj. Kaj dobro radimo? Kao, daj nam još jednu krizu. Zašto? Zato što ja mislim da je cijeli... Mi smo zapravo led i smrtni. Mi smo odustali od života i to se na nama. I to ono, kao nemamo... Ne smijemo. Ja sam rekao, ja sam svoje emocije sve do 35. pokazao. Ja više nemam šta pokazivati. Ali mislim da je to generalno kao cijeli svijet je odrastao zajedno s nama. Mi smo još to potencirali di se... Znaš da kad smo mi razmišljali, Isuse Bože, oni ljudi od 35 godina, to je do kuka u grobu. To je gotovo. I to se tako potenciralo, mislim da se to malo treslo i na njih. I kao mislim da smo mi sad iznenađeni. Napokon smo, znaš koliko puta mi spomenemo, ljudi, se sjećate kad smo mi pričali, oni ljudi kao s 35 i 40 su kao starci. To smo sad mi. Mislim da to onak mislim da smo i mi šokirani sa svojim izgledom i svime, jer nismo očekivali tak da ćemo mi izgledati 35. Da. Moguće, Kužiš, apropo ovog da se ne osjećamo staro i to sve. Pa ja se ne osjećam staro, ali moje tijelo se osjeća staro. A je? Ti osjećaš to unutra? Da izumiraš? Onak, znaš ono, tipa do 20. nešto, mislim, čim se rodiš kreneš se raspadat, ali mislim da to do 20. ne osjetiš, jer još uvijek ta životna energija ono jača od tog raspadanja i onda nakon 30. sam se probudiš, sjetit ćete me se, inak samo odjednom osjetiš. Kao osjetiš. Kao? Je li to? Znaš šta je to? To je miris raspadanja. Kao miris stare kože. Nakon samo koža krene gubiti na elastičnosti, bole leđa, pa ujutro ti treba malo duže da se rastegneš, pa rame boli. Pa kad ulaziš u auto, izlaziš iz auta, pa kad se dižeš s kauča, kao Pa dobro, nemojmo pretjerivati. Nema više ono, daj mi daljinski, nego je daj mi daljinski. Kao bez naglih pokreta. Smo u naponu snage, nemojte tako, ljudi. Joj, nakon još 2 djece i šta sam iznijela, kukovi i leđa. Čeljust. Eto, Gen Z, preuzmite. Još malo, Gen Z-evci, strpite, postavila sam pitanje, moram pročitati, samo malo, Isuse, ovaj update novi. Dam. Ok, kaže... Treba ti sve objasniti, Mašo. Šta me smeta kod Gen Z-evaca, kaže ChatGPT definitivno i pisanje seminara uz pomoć njega. Meni je to okej. Kaj ćemo ignorirati da je AI među nama, umjesto da ga iskoristimo na najbolji mogući način, kaj ćemo sad, mi ćemo sad kemijskom pisati seminar. Da, a mislim to je okej, samo što je bad kaj ti zaboravljaš koristiti malo možda svoj mozak i svoju kreativnost ako baš sve googlaš kroz chat. Ali to je budućnost. Iako chat služi tome doslovno ako ga služiš kao Google, na primjer, znači brže ćeš doći do informacije jer chat samo skupi sve kaj na webu. Ali ipak treba malo onak možda stati s tim. Da, bitno je da nas ne ograničava, da nas ne zaglupljuje, da nas nekako dopunjuje i da nas oplemenjuje. Jer isto se događalo i s nama. Znači, kako su naši starci prije putovali? Uzimali su isprintane karte. Da. Jer smo mi njima umirali od smijeha sad kad koristimo Google Maps. Da. I kao ne možemo si zamisliti kao doći negdje i ne znat di idemo i da nam ne ide ona plava strelica i da nas ne vodi. Ti isto ne mreš nigdje bez navigacije. I to je postalo, jesi gluplja od svojih staraca? Nisi. Snalažljivija. Tako je. Bitno je da nas sva ta tehnologija nekako plemenjuje. I to je bitno. Da ne koristimo to
kao shortcut neki. Shortcut u dobrom, pozitivnom smislu. Da. Ovo smo rekli, sam ovo prošla, očekuju visoke plaće odmah čim počnu raditi. Jesmo, to smo, ja sam komentirati. To jesmo. Odbruse šefu da ne mogu na sastanak s klijentom jer oni tad ručaju. A to je fakat nema veze s Gen Z-em ili ikakvom generacijom, to je stvar nekakvog poslovnog bontona. Iako ja moram tu stvarno, moram dodat, ja jako cijenim ručak svoj i rutinu neku na poslu, ja sam jako živčan kad sam gladan i ja kad sam tek počeo raditi, pa to cijeli dan ne jedi, to se sruši u 5. Ne, to ne. A sad već lagano ja poštujem svoj ručak. Znači, tipa, naravno da neću... Postojiš svoju pauzu. Tako je, naravno da neću odbrusiti šefu. Ako je neki jako bitan sastanak, naravno sve ćemo prilagoditi, pomaknuti to sve. Međutim, ako nešto nije bitno, a dovoljno mogu procijeniti i imam znanja, da, ja pitam, da li možemo to tipa odgoditi možda za pola sata, evo, upravo sam krenuo na ručak. Ili ako me neko hitno zove, pitam, koliko je hitno, evo, trenutno sam na ručku. I ljudi su se počeli ispričavati sve to. I to nije stvar, ja to pozdravljam. To je meni onak već neka kultura i ne trebamo ne jest, ne pit, kao... Trebamo samo znati procijeniti. Ajmo biti humani. A da bi znao procijeniti, ipak treba nekakvo iskustvo. Yeah. Znači, pitanje je bilo za milenijalse, kako su situaciju imali sa Gen Z-evcima i kažu da kasne na sastanak jer su još ostale na kavi 10 minuta jer je vani sunce. Kužiš, oni znaju uživati. Da, mislim znaju, ali ne. To je iskustvo neke osobe, ali da nećemo generalizirati da su to Gen Z-evci. Ali ovo ćemo potvrditi iz iskustva da im je pola rečenica uvijek na engleskom. Oh yes it is. A nekad je malo i nama. Malo i nama nekad. Malo je, ali njima je baš. Nama je riječ, njima je pola rečenica. Ali oni su građani svijeta. Da, oni su svetski. Jesu. Oni su svetski ljudi. Ovo mi je super, ljudi. I dalje na poslu nešto zapisujem na papir, a mlađih kolega me u nevjerici pitao, ti vježbaš rukopis? Ja ću tebi samo reći, vježbam ga. Kad dođe onaj Y2K opet, kao što je se predviđalo da će 2000 past cijela tehnologija, kad neka ona solarna baklja ode i kad sve crkne na ovoj zemlji, vidit ćemo ko će se znati sporazumijevati, ako ne. Znači, mi ćemo... ajmo dalje. Neki zaključak svega je po meni ono što svakako želim izvući iz ovoga je da trebamo naučiti uživati u životu kod Gen Z-evci. Mi smo prekasno to nekak naučili živjeti. Oni su se naučili jako brzo cijeniti. Mi smo to zaboravili. Oni se baš cijene. Mi smo zaboravili. Mi smo to tek sad u blizu 40-ih naučili. Mi smo tek sad shvatili da smo okej. Da, okej, nekad onak staviti sebe na prvo mjesto. Gle, oni prolaze sve što smo prolazili mi, budimo realni. Tako da, mislim da se sam trebamo uvažavati, trebamo pozdraviti njihove fresh ideas, oni trebaju respektirati neko naše iskustvo i vi samo trebate nastaviti i gonjajte dalje ono što smo mi pokrenuli. Tako je. A kad dođete u naše godine, možda ćete onda i vi nas malo bolje razumjeti. Zašto? Tek ćete Zašto, onda. Nina? Pa ja se nadam da nećete proći sve što smo i mi, ali... Ne, nego zato što je... Doći ćete na dark side. Come on. We have cookies. See you on the dark side. Voljeli bi čuti vaše mišljenje. Šta vi mislite? Kakva su vaša iskustva? Je li stvarno tolika razlika između nas? Jel su stvarno Gen Z-evci na tako lošem glasu? Mislim da smo mi... Jesmo. I sebe i njih. Potrudili smo se. Fakat jesmo. Da. I sebe i njih. Nadam se da se ne ljutite Gen Z-evci na nas i voljeli bi čuti vaše mišljenje. Šta vi mislite o ovom? Hvala vama svima koji nas pratite i dalje. Vidimo se u idućoj epizodi. Nina, Janček, koji su planovi za danas? Za dalje? Kan ćete, di ćete? Chillat malo. Chill. Idemo u teretanu. Naravno. Zato. Tako predvidivo. Evo, tako predvidivo. Šta bi ti sad Gen Z-evac rekao? Malo promijeni, daj malo to reći. Slay. Ja uživam u teretani. Pa naravno ne bi to radio toliko happy godine. Place. Ljudi, vidimo se. Ajmo, koza!